play fi boro kinong kersan jong di Brian ki baju kersan yang iman kepor na kepor si kepor te mentas ngi pin solingo ngi pin mi kan ka video ma namar kan ni ka channel ka de ka baju pin mi ya ki official music video ba te kan ni singi ngi kwa wan pin ikum no la sna kan ni jorai kindik te ngi ai ko play ru ya ki nong kersan jong jesing do but ya ki nong kersan jong kasur ki na nong kendang. Gila pun rebat binga dan donjing mot kali baring ru ngahon lada duk ru ngala song te ningkong ni sham so ingin let sekali project te ingin ni pi so ni project ni tu kena kendat ikna lingkot bakom nu lapai man snai kan drai kending te ningkong injesi nia text by injesi kwa man sna te jing rai balang baile fang ang martin kata ka genre badan ang baile fang kilong Brazil to Spanish te isan gumtai kwa snam tu tinaita example tingi sa sedang mansna kan ya ini kan perwarna kasur jong kasih long kalong kasih indiat kalong tan kasih adu fully tamakan dan ta touch jong kasih but tin kongan peni kumno lasna ya ini lead oh ni kong do ini lead ide naka kontak kani ka jingtam kadai na Middle East ki put nomor gi ni kasih nga try nya seriam hi bak ni jingput jingtam na Isha di long kemudian ni dia Ibang kan tentang muri idan pa ipitas bala tentang muri kan iya screen kumno snai te ni di note si kawan se im to se ji dia seperti nomla pendilat te so im tasnya serendang ngamla seben kerantan kamu serendang domennya serendang te to itu di lima pendidik itu appreciation tapi itu te kawan so te apa song tadi this bass electric music te this bass F C te simple bass kamlang complicated deh kamlang jenjaren kamlang dapat sub kamlang complicated karena dapat tu iwan sa ini di percussion ilong bom ye dai deh pasap ilong bom ye Isri mi bom kasih jengi tenang tu kawan sa ni ka ni di dia sih kamalapan lingkot nak kendiat nah tu jingjong mana pun ka kendiat dia ada waktu Iwan so ini deh oke tarik kick ngak press nak kick yang ada IQ kick dia ada manta masuk ya so start right kang dukan sipo kata kan banyak fang dari sampel mah tadi dia no sampel bahkan dia banyak keren bahkan dia jual dia lalang atuan kemudian pergi dia tak nah tamang dia po playlist off beat up kada use ya gross beat limiter nga use kendian limiter bukan kamlang kanum hetan celor tah itulah dama benefis idan ini kini di sampel free sampel ini ya free sampel tu snare di bilang cek diniru kita ngambil ikat kiri kita alai percussion na mga ngambil tay ikat ikat tasika samdera di crash kita crash ini ide tara electrics di tara mah ang main long cover up ya kasong long ya kanika jingwai bro isilong iwan na po namarahani ka jingwai dang syuki elements kibatam daki surna nang kendang kumkatai adin was itu at sukani
kawan sa violin. Itu awat. Kawan sa gitar ay awal adbon ang ka instrument ni. Shout out to Sunan Kendang tu ki nang tam di babet. Di nang tu padangan peniya ini piano ni really simple piano kam nang complicated simple banget. Apa? Tu dan segi percussion bahas yo ni ilang tu jemput parang red ni nak kena. Jemput pak pa. Nak kena je ni ilang tai jemput. Kan ni kadang percussion kan ni ru. Kita hari ni nambil isi. Nah, tai lah program tai dintiat kumta. Dengan pening tu katu kamu kan tentang aduan ni mah. Tanya siap kaya dah sedang hang do ini ipat. Nomor datang ke sepul dah mat. Ini siap tidak mah. Breakdown lang bitang piano. Dia semua kita batam dong Sunan Kendang violin, piano, violin, kadang seperti gitara, mandolin, itu gitara dan tu dan ni dong Kashmir, impact, kilo impact, tai cut. Ini langkom hayat until bell kan mah. Tiwan sa ini akan build up ban yo build up. Di kamu kan penifi kalit mas na kamu ini lead apa ke drop. Kung kawan kita di Ultrix Tenguri. Tersekat part yang kalit. Yang terakhir lah pendek juga ni kam subang kan kawan redem cuy gitu kan active shots te gitu dan sa membuat biang kadang saatnya tadi tom kata ke bapak belum redem apa ni redem belum tahu bunga ke drum itu Lokas stop jatuh. Piano lah pen jam nak akut nak kendiat. Ilong tu tunjuk 8 shot tadi tu kawan nak ka breakdown enjoy diwan si drop hani part pa iwan ini kipa fio snow di part shot bajan dapalai shout out to dapalai tu bai la shot right ini di elite sampai kompresor buat dan for lead back dan kini ki exhaust mengiat ni dan tu iwan ni di percussion unjuk mana tu berwarna ka ini stop kan iwan ni percussionnya
So, iwan kum tu kelas tu iwan tu an spring kandiat kan berketian. Nomor raka penilut full kan itu sekitar kan jempor di hakalas drop. What putih cuma Ito, iba. Ngatry sila long interest kandiat spring kandiat mamlan penilut. Nah, penilut kini kalau kan cerong hadis puadu kan poy do sekitar setengah. Te so isir besi bon nanya support nanya I museum. Beli bon.